Škola u Slatini montažnog je tipa, izgrađena je 1966. i prozori koji su tada ugrađeni nisu zamijenjeni 53 godine. U sezoni grijanja bilježeni su gubici toplote, a učenici su se žalili na hladnoću. Zimi je bilo hladno, kroz prozore duvao vjetar i onda sada kako smo dobili novu stolariju bit će toplije. Prije je bilo jako zima, iako je grijanje radilo, škola ljepše izgleda i nadam se da će još nešto da se radi. U okviru prvog dijela projekta unapređenja energetske efikasnosti na školi su ugrađeni novi prozori, dok će u okviru drugog dijela, početkom sljedeće godine, biti renoviran krov i urađena izolacija objekta. Stolarija je zamijenjena, znači nije vršena zamjena stolarije od 66. godine kada je škola izgrađena. Na radost i nastavnika i učenika, pogotovo u zimskom periodu, učionice će biti toplije, a i izgled škole također će biti ljepši i reprezentativniji. Zamjena stolarije u školi koštala je 23.000 maraka, a ta sredstva su u najvećem iznosu donacija kabineta predsjednice Republike. Vrijednost ukupna 23.000 konvertibilnih maraka, od čega iz kabineta predsjednice 20.000 konvertibilnih maraka i 3.000 konvertibilnih maraka opština Šamac iz svog budžeta. Raduje me, 4 osnovne škole na području opštine Šamac će biti u potpunosti mnogo bolje opremljene i mnogo više usmjerene na ono što im je osnovni zadatak, a to je dakle da se učenici, đaci i prosvjetni radnici tamo osjećaju mnogo ugodnije. Nastavu u Slatini pohađa 115 učenika u centralnoj školi i 2 područna odjeljenja, u Srednjoj Slatini i Gajevima. U upravi škole očekuju i pomoć pri rekonstrukciji i opremanju sale za fizičko, budući da je postojeći objekat dotrajao i da nedostaju didaktička sredstva i pomagala za nastavu fizičkog vaspitanja.